Thirtu te inzawmna sipai vekule tunchum video a chuanin koveram shangshanga data center an siamina ngong chetak anei thei tur thu hi kan let don ni kan sha chawangin koveram shangshanga thil shangshang athlenga chuti lai chuanin mitam takte an har theilawa amero chu chen khat chuanin thil thlengte an hmu hianin an beng an chia an mit amenga kan hun ton me ki enge ani ti an ngai venani India ram chunga tele khovel mun shangshanga chuanin data center lian tak tak te sakin Malsawmi ka haider tumpo a haider theilo khopin ang samup mup to ni heng data center an sakte hi khoilai mun birule kilkhor tak taka hin te reute te an sakani lawa mun lian tham de umai mi te na an hmu po an sha thei tur khopa lian te an nia he data center an sakhianin electric na satakin amamwa chumai baka tui na satakin amamo boka ramzau tak tak alahe ka power line na shan pain a tharlak amamo boka infrastructure tharlak sak angai bokani mun chenkhat data center an sakna hmuna pheichuanin a chevela cheng communities hote khanin heti lai hmuna hianin data center an lo sadon ti hi min shil lawa ron po kan nilawa engma shat kan nei lawani e an ti hiala hemi ni wang hianin hei hi technology thil chawani lawa thil lian tak in mungom ti na nia computer chungchanga te technology tele artificial intelligence AI kan ti chungchanga sermon pakhat topani lo ti na ni hei ni khoveli na alo duan le sak mek chuni thunei na nei theina tur kongania mi puite an thu hnuaya anda theina tur an control theina tur ania infrastructure lian tak tak sak an tumna manro poimo tak te jingami ani bok heng zongzong a thlen lai hianin bible thune na uluk taka en phei chuanin zona poimo tak tak zo tur inei nge yang chungzinga chuan bible ina alo soi system pakhat lian tak mai aron indin na tur lungphum inchan na ani theimayangem chu kan hmu lai ngei hian a thleng ani to em ti hi zona inei thei nge yang kan soi thui tak tak ma in heng thil thleng shang shang chungchanga report lu to tele mi pui wan tlang ina an soi ho na te hi kan ngai thlamha sa anga heng thu soi ho na shang shang te hi thupuar poleng an soya ngai dan rin thu an soina ani to lawani heng data center an sakna hmuna cheng mi pui local communities te chu anon tong chhuaka environmental activists te anon tong chhuak boka a chevela cheng shimshim residents te poin an du lo na thu te anon tlanga pui chan to a chan su he data center an sakna a chevela cheng mi pui te hianin heti lai hmun a beng chen thu le ram an lak hek thu te tui awan to thu te le power bill a san thu te an soya chumai baka hetiangang data center lian lutuk mayan sakdona ron emo shilshiat an ni lo thu an soibokani MS Now News a activist pakhat Erin Brockovican ti hian a soya US a chuanin AI ta na data center an sak chak taka kalmek chu mi puin an du lo thu le an do dal thu te environment ati chhiat na sat awanga han do dal tlat thu atar langa Maysville pheichwania chevela om mi puite tana beng cheng khopin thom riwa asiamani Georgia chuanin khwale tui chhia choite hnena chuanin ram mante bil mante chuan project an sakna turatana lopevia subsidy lopeve turin an ngena China kanen chuanin heng data center an sakna hianin tui aya windmills te an mangani India rama chuanin heng global giants kan ti Google Meta le Microsoft te chuanin billions tam tak anron investa Mumbai Chennai le Andhra Pradesh te heng data center te hi sakan tumakum sang ni somni pasaria chuanin za somsari pasari zo man antumani local mi te chuanin hetiang anbun hi tha andilo emema India rama tui awam ba ka ram ala hek na sa antia dodal na po akal ve ani Kuveram shangshanga chak taka na akal mek la hianin heng thil kan en me ki computer system chunga thil thleng ani ringot lauti kan she thiam theita a hei hian ram tak tak a o a mi puitam tak chen na tur hmun adip dala khwa shang atibuaya chungkwa tak tak atibuaya mi puitam takin an du reng wang ni lawin harsat an na satak an ma chon pha ta ani
heng thil a thlen chho mup lai hianin ring tu te hianin tharau lama finna hriatna kan mamo tak zet to ani Bible chuanin thufing te bungsom hni pahnih chang thuma chuanin mi hmang hria chuan thil thalo chuan hmoina biru thina mi molero chuan a ton mai thina a tuar pha thina ti ni he Bible changina chiang taka min hriat tira chu mi fing le mi rem hria chuanin thil lo thleng a ena a chi ka a thlir vel ti na ni mi fing chuanin thil in thak vel te khovela enge lo thleng a hmu khanin a mu in o lo thleng a lom a tha a lom a ti mai lowa mi sang sang in vau khan na sang sang an soi te kha anui zat mai lova eng huna nge a om eng thil nge thleng mek ti zo na anei zo ka ni a chang chuanin lo om kan ti hi voin nia thil ron thleng hal pop pop ani lawa chumi aya chuanin khovel hianin enge a buat sai me ka engkonga nge min kal puya natu ka eng huna nge min thlen puyanga enge min ma chon tir don tia khani na in ngatani thil chik mi tak tak te chuanin voin nia hanin data center te hi aron om chawalom an ti lawa amai ro chu heng data center te hi ma na chang to in alo om to ti an chia a chuta an ngai ti thalo tu zo ka chu voini a hianin chak taka anon siam dan te a than chak dan te le apoi mo ber chu a ruk taka anon kalpui dan zo khi ni website chang te siam to ma sela branco AI data center a reporter chuan heti hian na ziaka heng data center te an thavia ni chuan engwangin nge a ruk taka an kalpui ati ni han ngai twa che thianin company lian tham tak tak te hianin heng facilities zachuang te hi mi te na an hriat lo le wantlang ma a tarlan si lo hianin radar noi hianin engtin nge an sak thei heng thil te hi thil lian tak tak ania chu ta pakhat mai ani lawa mun tam taka sak ani zuya hai thei ani lawani Brokovich chuan heti hian a soi zela heng thil zong ka hriat chian theina bul in chan na chu community pakhata chang hianin mi sang somthum zet mai hianin data center chungchanga hian email min ron thona chuta che chuanin thil engemoni a thlenga ni ti ka she thiam ta a chung email sang ka don a chang chuanin data center awang hianin engthil nge thleng enge an thil tum lian zok ti hriat du na ka nei ta ni chuta chang chuanin map te kan siam ta a ni thum chung le khanin makka te lu tukani a chan chu state somli pasare mo somli paria ta chang khanin report kan donga heng report sang a chang hianin zona sang ka nei chauta a heng te hi engtin nge alo thlen mi sang te chuanin chan na an nei lawani proposal sang a ron luta heng data center anon sakchan na hi zana inchan ni in an shebuka aruk theyang bera kalpui ni in an soibuka mi ten an sha mialo kongkhar phena an chan ti na ani chuta che chuan mi te kha an ngai a thalo chan ta a he thil engwangin nge kan shat lo engwangin nge aruk arala an sak engwangin nge na sata kan norani heng thil thleng phena hianin an ngai dan la ka ni lawa engma soi thei an nei lo bok ti in soyani brokovekina athu soi achang khanin mitam zo khan he zo na hi kan nei turani engwangin nge he thil hi aru karala ankal pui ti hi heng data center te hi communities hota na chalutuk ani se chuanin engwangin nge atira shatir anni lova anra manna te chu sak ani to nuwa shatir chau anni sumei pa ka heng thil te hi engwangin nge ngoi rengin aru karalin mi pui wantlang shata ni lo mi ten an sha theilo tur ang bera an sakni achan su heng building te nawan ni silova kongsi rai in pakhat te reu te an wasak ang kha ani lawa heng building te hi facilities lian lutuk le turu tak tak te ania power electric power tam tak amamua tui tam tak amamua ram tam tak ala he ka infrastructure lian tak khasak angai se ani chumi ani awang chuan engwangin nge lang tlang taka an ti lawa aruk arala an kalpuini enge thuru kan nei heng data center khovelram shanga an sakna phena hianin mu theilo ku thianin heng thil te hi chak taka kalpui ani theina tur hianin apui ni ber hian alangani hemi wangta hianin Thupuan bungsom pathum kha aron langsar te em maya Thupuan bungsom pathum kan en chuanin he sakol ron lang tur hianin khovel pui thu nei na anei dona mitam tak a hne dona economic hi a control a thun hnuaya da don ti a chiang em a chuwan chu a chin chhan nei lo khan tu man engma an leinan shal theilo tur thu kha azia ka ne
heti lai hi uluk takin han ngai to te le mishing history avoi khatnan voinia kan en me ka chu digital infrastructure lian tak tak ramshang shanga saklai me kan ena hei hianin khovel pumpui economy athunun theina tur kong ain honga chumi thleng thei tur chuanin theina sang tak ane ti po alang vekani bible chuanin mi puite chu tharawa engemoni zong takin annoranga ahne don atilawa commerce sum don na kong khana satakin aron khoi don ti kha atar lang chiang ema chuti ani chuanin leile shal insum don ton na aron thunu nanga miten andu anwa leite kha aron thunun vek bok don ti na ani an khovel kalphung system a hianin kha chin chena nei velo te kha antel ve thei don lawa chuti ani chuanin khovel mi pui zong zong an leile an shal theilo na tura thunun thei tur chuan enge amamo kan ti chuanin mi chi shang shang a system hnoya lut tur te an data khama mo don ti na nia chu mai ba ka an digital id mo digital identity kha ama mo don ti na nia chu wang chuan ko ver ram shang shang in digital id anong kal pui mek chu ani tin ama mo le tur dang chu surveillance en thak na hi ani smart city project kal tlangin hun shang shanga ong pui lun le poi mo la ya te chuan in surveillance camera te handina an siam mek zela achan chu mun khat atanga mi puite chetla en thak na tur le anom dan en na tur kha an mamo awang ani ti chuan chung zong zong lo monitor turatan ai artificial intelligence amamo le dona tin computing power amamo anga chan chu khovel mi pui zong zong te an chetla a en thak na tur kha chuanin speed chak taka na thok thei tu tur kha amamo donani chumi ani awang che chuanin ramshang shang a hian chak takin data center te chu voinia hianin sakemo punin an lo om chhauta mek ani heng building an sakte pon lama chuanin moi takle nal takangin lang lawanga avan moi lo bel bulem po ati theyang ama ero chu heng te hi warehouse naranan sak angkha ani don lova digital khovela kan oma chumi ata na poimo ber amazing hlap tu ani don ani cloud computing te kha avati chakanga ai tools te ati chakanga surveillance system mi en thlakna te kha aya chakina sia manga chu chuanin financial system sumle pai chungsang te athunun theyanga sarkar government system shang shang te kha anthunhwaya anda theido nani ti chuan facial recognition my mail te kha an en thei vek to anga chu digital platform alo ni don ta ani tin khovel ram shang shanga smart devices phone shang shang te bunchi te thil shang shang kan hmang chho meka tin technology a chang chak em to chu chuan mishing te nundan phung te kan na tho dan te kanin biak dan te hun kan man dan te kan zin na tur te le kan ngai to na thleng khanin aron thunun chhauta vek mai ani ti chuan heng infrastructure lian tak tak te sak taka anon sakna hianin electric bill engzat nge manang tu engzat nge manang ti ringo thi kan zot tur ni lawa khoveli engangin nge a herdang lamang ti hi kan zot tur ani Thupuan bung som pathumina alo soi ang infrastructure kha kan holai nge hianin sakin a omem corporation lian tak tak te sarkar tena na sataka heng data center satura saktaka ma an lamek kan mu hianin engwangin nge ti hi kan zot tur ani sumle pai an du awang chawa sa nge an nia an elpui te laka ne na an chan du wanga sa an ni nge nia Thupuan bung som pathumina alo soi hi sak ani theina tura ma lamek an ni zok kan lo soi ta kang khanin mu theilo kuthianin heng data center te khoveram shang shanga chak taka sak ani theina tur hianin anor ni mai hiana langani shingnu na kan sha reng tur chu thil hi umzenei lo hianin anun thleng top ngai lo ti hi system te hi chan neya siam ania infrastructure te po mamo ania wanga siam ania chuwang chuanin heng data center ang te hi chak tak le poisa tam tak senga aruk arala thu nei tu tam takina a phena ampuina an sak ani chuanin ring tu te hi mol taka hoi mai maya a thalom avan cha em a chak sot don ani hi tia hoya mai mai man kan ni to lova chu tiang chuan kanom tur ni heklaw heng thil zong zong hianin engkonga nge min shwai ti hi kan zot tur ania kan chik bok tur ani Brokovic chuan heti hian a soi zela heng thu conversation kan nei te kan ti te hi ai chungchang ngor ani to lova
data center te an nia khoi hmuna nge an da ti chung chang ani mun chen khata phei chuanin school chunga te an sa a mi pui te an om na tur mun sang tak tak chunga te an sa adam doin bul hnaya le a chunga te an sa a bul an chan tira chang khanin tu man a chevela cheng ten engma an shelawa chumi awang tak chuanin mitam tak ati thin ur em ani an tui inna harsatna an to an hlawa tin mun chen khata phei chuanin an energy bills power bill electric bill te khan na sataka asan an hlawa chu heng facilities te an sakna mun le a chevela chuanin report a om chhaumek reng ani mi puite chu an electric bill te chu an choi chin aya alet ni te alet thum ten aron sanga an shiat puina le an rem ti na telmi alawa an in le a chevela heng infrastructure system lian tak tak te an ron din hi an du lo to mai ba ka chu a chapa am power bill te aron sana tuya harsatna an nei phei chuanin an lungoi lo to tak setani chu mai ba kan lo soi to ang khanin ram lian tak tak alla he ka hemi wang hianin nungcha ram ngoa chengte din mun ader thon thole an kho sak zel dan tur le an chunga thil lo thleng tur te an don puya chu mai ba ka an shisel na tan engangin nge ngong ane yang a chan chu a chevela hom te tan ri beng cheng tak tak asiam sia residents tena report an pek dana chuanin a beng cheng em maya hetilai hmuna hianin chumlo chatlo mai hianin ri a oma beng tan po a hlo om thei don alom ti in an soyani heta sia hianin khoveli na ti tur minzir tir le anron kalpui an thil ti hi ain hek le ani kumengi moza chung kha chu mi pui van tlang te chu energy power te mangtlem tur te tuiren tur ten minzir tira kan eile in te film khura thil pai mai lo tur ten minzir tira chu mai ba ka sikle sa kan ti bol hlo lutuk lo na turin zintlem emo motor lir thei te khaltlem tur ten minzir tira tuiren turin minzir tira tuyawang sia in bual tle mang ni tina kan mamo mishingina kan ti chinang te kha titlem turin minzir tira chuti lain khovela company lian le thil ti thei tak tak te chuanin hun sang sanga heng facilities tuitam takma mole power tam takma mo te hi an sarui rui thung se ani chuti lai ro chuanin mi pui te hian enge moni an sacrifice to rani an ti le daya mi pui te shek chung khanin an ni chuan khove hian du dan thanin an kalpuya an du an sa ani kan sha chawangin heng data center an sakte a sakna tora tam poisa tlem te an manglawa poisa tam tak million za tel te meu an mang ani chen khata phei chuanin billions te an senga zanni khathil thua hin te reute compound zim te neya sa nilawa compound lian tham tak amamoa ram lian tak amamoa chuta chuanin server tam tak kha an da ani chung server te chuanin na an han tho chuanin chumlo chatlo khan na an thok sia an sadon ta khami tang khanin cooling system vati dai tu tur kha an mamwa tin karena omlawa na thok theilo ti kha a om theidon lawa chanchu backup generator an mamolia security system an mamwa chumi tan chuanin power connection kha tharlaka siam angaya heng infrastructure shang te hi mi pui van tlang atam zo khi chuanin kan hmu ngai lo tur thil thatak tak te an ni corporation lian tak tak ten sum tam tak senga chu tiang sak an du na phena sarkari na alo pui boma alo support na te ram tam tak lak he ka a omkara hianin mi pui van tlang te chuan enge an saka enge an siam ti po she lo hianin kan lo poma kan lo sha thiam pui an la be se chewa ma se heng zong phena hianin kan dinganga kan enanga thil che ange thleng hi ti in zo na kan zo torani achan chu tu te ma hianin billions tel hi thil homai maya hianin an mangrel don lo ti chiang renga long term plan hun local turata na plan mumal tak nei lo chuanin hetiangang facility si tu man an salo bukang tu man chu tiangang sakna atan power te tuite ramte aruk arala an kalpuina tur project lian taka hianin investment hokna an nei na tur ni lawa chuanin an ti hau lawang chumi omzia chu hun local tura hianin thil lian tham tak din an tuma anim buat sai ti nani heta ta khian mitam takin kan hmu thiam lo thil alo omta achan chu heng data center te hi chu file shang an da thatna hmun tura lom ti anoma chen kha chuanin internet a chak jok na turania a tha alom an tia chen kha chuanin technology all sam taka man ani theina turin heng data center te hmun shanga an sa a chalu tu ka lom an ti bok
amai ro chu heng building an sak alen zong te he project sakna atana puisa an sen na te tin chak taka an kalpui na phena hianin thil lian thamzo kalpui an nei ani ti kan sia thia mangai ani abik takin heng thil thleng me ki bible ne na en kop zel chuanin kan tun hun man me ki mutluk na hun nani to lo ti achang reng mai kan soita kan khanin thupuan bung som pathum chuanin he sakol lo lang tur hianin mi te an thil lele an shal theina athunun don ti aron tar langa ti chuan chu tiang ang system chu zan khathil thuwa khoyemo achanga ron omha ngot tur ani lauti kan shebok infrastructure ramamua computing power amamua data amamua surveillance mi te enthakna amamua digital network amamua mi puite an digital ID amamo boka khovelina alamu ngai lo information shang lakhoba process theitur khopa power chakle thilti thei amamo ani chuwan chuanin khovel ram shanga $1 billion project manga an siam data centers kan hmu hianin building chawkha kan ven tur ni lawa thil engemoni lungphu man phum ti kan hmu thiam jok tur ani imbuat sai hunani ti kan che tur ani a bible ina alo soi mi puite athun hnuaya ada theina tur hun kan hnai zelti kan shiat a hun ta ani tin chu mai baka thil dang poimo de mai imphum ruala om le ta ai kan hmangna se ema ai hi zona kan zo ta min lo chang le te mo thalak te milem te siam te na tur chawa an siam ani lawa ai hi military system ate police system ate financial system ate na tho na mun workplace system ate surveillance system inen thak na tante social system atante a siamani chuti ani chuanin munshanga data center an saki chatbots ai zo na vazota min lo chang toran siamna turata na andin chau ani lauti kan she thei ani khovel thardin an tumata na infrastructure an lo sak ani ti na ani so khovela chuanin decision thuthluk na te chu automatic in siamani to anga so khovela chuanin cameras te chuanin munshanga kan chetla te min en anga chu khovela chuanin kan thil mante kan thil leite chu chui ani nga langa enga nge kan man eng thil leinan nge kan man khoya nge donation kan pek ti zong te kan ti lai nge in en thak ani anga chu khovela chuanin mi puite chu points pe kan ni anga a chen phei chu he chu mi chalo ani tu lo dan angi na om tia flag thei an ni anga monitored en thla kan ni anga an du dan anga om te chu points pe kan ni anga reward pe kan ni anga ani lo chuanin chu system vek chuanin shemna ape theyang a chan chu kha system kha an du lawa an do dala an van khinga mani chuanin system kha kalphung khanin mi chalo angin a siam theyanga shemna an chunga atlek ko thei don ti na ani hengthil zong hi ring tu ten kan shia chuanin lali chuan mathaya bung somni pali changlia alo soi kha kan shereng torani tu man anti der lo nan cheu film khur ro alo ti ni bum na kan ti hianin tue moni in kor file dum aron ha nga setan hi rombero aron ti na lam kha ani lo achang chuanin bum na hi thil ol sam omang takin aron langdona achang chuanin thil him thatak angin aron langdona achang chuanin bum na hi thil siam thar innovation angin aron langdona achang chuanin na thataka kan tho hlok taka kan tho theina torangin aron langbokang achang chuanin bum na chu he hian ishing nun kha ol sam takin asiamang he hian achan pui chenga veng hi mangche he hian I society I omna mun kha aya chazoka asiam theyang he hian in swal avengang he hian kan lei lung hausakna te chu hlok zo kan man theinan min puyang he hian economia na satakin min puidona achantir donani tiangin aron langang chung shang te chu ni adikna chen po a om nge yang ma se chumi phena chuan thil hlo om taka imphum ruani achan chumi puite chuanin chung ol samna te chu andu to lu tuka nuaman tia an edik to a chuta chuan an zalen na kha an shiat lo lai khanin an lo hlanin an lo surrender der to zok to nani hlo om chu mi puite chuanin he system a hian anin ngat to lu tuka system tel lawa nung thei lo khanin anin she to dona hlo om dang le chu he khovel mi puite han digital authority digital noya khanin kan kun le lu tukanga athu zom lo khan kanom thiam to lawanga pathian opo kan shashang thei to lawang ti hi hlo om ani
Bible chuanin hunga chuanin system thar anhuaya intulu du tur aronom tur thu asoya chu thupuan bungsom pathuma khan chiang takin kan hmu ani thupuan bungsom pathum khanin economic chungchang ngor asoi lawa chi baibuk na asoi telani sakol chin chha na hi thil leina turata na poimo chau ani lawa mi inti pal thil thuwa phone alo mangte bank card alo neite medical technology alo neya wanga nei ani ringot don law he chin chha na hi chuanin sakol hnuaya intuk lu na thu oina le pathian laka helna akeng tel don ani chuwang chuan kan film khur hle tur ani mi puite le kan chenrual kan shante hne na technology lo chuak therapiang hi sakol chin chha na ni kan tingot tur po ni heklaw achan chu bible thu ani lo amai ro chu thupuan bungsom pathumina asoi technology hi voinia hianin dinina omek ti ero hi chu kan hai tur ani lo thung achan chu mana yin voinia hianin heng thil zongzong aron thlen theina tur hi anhai to jok sia heta ta khian ring tu te hian balance kan thiam tur ani thil engpo lo thlenga piang hi kan hlaw nga zel tur ani lawa chu ti rual chuan kan mu hil tur ani heklaw thil siam emo thil chuak thar aronoma piang hianin hei sakol chin se na ni e kan ti tur po ani lawa chuti lai chuan khovelin thupuanina alo soilok na konga ero chuanin min tlampui zel thung ti hi kan mu thiam tur thung ani chu khovela chuanin leile shalte chu thunun ani anga chu khovela chuanin surveillance in enthak te chu normal nundam phungpa nga yangin shiat ani to anga chu khovela chuanin digital system te chu ni tina kanun phungpa nga ya bet ani anga chu khovela chuanin sarkar te finance technology te khovel pum pui thu nei na te chu nasa zokin anin thlunzom to ang heng kan choi mek hi ngai ruat na emo zel din thu ani to lawa chumi ai chuanin khovelina min shoina kong ani to zo kani chu konga chuanin heng data center te hi antel ve ani chan chu heng data center te hianin he system hi din ani theina tura power thilti theina thuneina kha aron petel don ani khovel hianin kong engemoni chu azoa bible chuanin chu min lo shilok dim diam to a mishing te po antlom to lawa chapo na in kan khata ramshang shang te chuanin dik anin ti hle to a technology chuanin mishing thinlung kha aron chandam lo mishing thinlung hianin chandam tu alama mo renga chuti lain ai chuanin mishang shang information ala khoma ama ero chu mishing swal na ero chu athian fain asu fai theisi lawani data center te chuanin machine te chu thilti theina hampe in an pui theya ama ero chu mithi an kai thau theilo technology chuanin thiamna te chu aron mangchang kain chu tiangang chu aron nei thei ma se chatuanun na min pe theilo lali swa chawin chung chu a thei ani lali swa krista thisen chawin miswal te min sil fai theya cross chaw hianin mishing le pathian in kara remna ha siam thei ani he khovel tlu cheme ka hianin lali swa krista athia a thole na chaw khan beiseina min pe thei ani chuwang chuan hun sang sanga data center an sakte hi uluk takin lo ngai ven la aru garala anthil kalpuite ngai ven la mi puye en thagna surveillance kongte digital economy chungchang anon kalpuina te hi lo ngai ven la he system lian takkal tanga khoveram sang sang anin thlunzom dante uluk takin lo en la amai ro chu ithin lungkha iti mangang turani law johana bungsom pali chang khat chuan heti hian soini in thin lung mangang su se pathian in ringe keipo mi ring ve ro ati ani ama hadam na ha oma ama thamwan na a oma chuta tak chuanin khovel mi te le ring tu te hi kandang lamani khovel chuanin hun local tur a thira tu in nge hun local tur chel ashat lo wangin hlawa khurani ase ring tu te chuan tunge lal kan sha a he thon thu hi engangin nge atop don ti po kan shelok fek to ani christian te chuanin krista dodal to antichrist swan reilo te chung ro rel na fong aron chelanga ma se atopa lali swa christian che tuanin ro a rel do na ne to ni don ti po kan sha ani heng data center ina hong na satak aron nei tur te hi lo thonom viawangin langma sela pathian fa te chuan a chan na chu kan sha a alangai rengani chuwang chuan enghuna nge kanom ngai ven la
har fim la chong chai nen rinom takin chel takin lo om la inral ringang che lo na hnuaya kun lo la technology ngai sang lutuk lo la che bai buk lo la mishing le a system saka in ngat lo la khovelin thutiam aneya hianin ibei seina da lo la irin na le ibei seina chu I swa chau ida don ania achan chu khovelina system asiam chopi atluk chop huna leram shang shang te angi na thilim phum ru zong zong te hailana a oma khovela ram zong zong te lal thutheng ma a an kun huna chuanin lali swa krista omte chu kalsanin anom velawang chandam anianga ti chak anianga hui khom anlaniang chumi huna chuanin pathianin na min lo shilok zong zong te chu a thleng dik vekani ti kan lam huang ole khati zong khatun chuma video kanon le chwa thei te chu ni e